Nongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu Afro Media TV mbifuriza kukomya kugubwa neza aho muherereye hose. Uyu ni umwanya rero tuganira twongera kugirana ikiganiro tuganira mu minota itari myinshi cyane tureba amakuru yaranze isi dutuye ndetse hatavuyemo n'u Rwanda rwacu. Tugiye kureba iki rero uyu munsi tukaba tugiye kureba ku cyo bita ubwami cyangwa se abami bayoboye u Rwanda uko bagiye bakurikirana. Nubasha gusoza ino video yacu urarangiza umenye abami bayoboye mu Rwanda ndetse unamenye n'ibigwi bagiye bakora bigiye bitandukanye uko byagiye bikurikirana. Ndabashohoje rero mbifuriza ikaze kandi mbasaba gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi nanone mbahaye ikaze. Umwami wa mbere wayoboye u Rwanda hariho bita ni umwami bita Ruganzu wa mbere Bwimba. Uyu mwami akaba yayoboye kuvana mu mwaka w'igihumbi 312 kugeza umwaka w'igihumbi 445. Uyu Ruganzu Bwimba akaba yarasimbuye se bitaga Soro, naho nyina akaba yaritwaga Nyiraruganzu Nyakanga. Akaba yaratangiye kwagura igitero cyo kwagura ubwami agikorera aho bita igisaka. Igisaka ikaba yari yobowe n'umwami bita Kimenyi Musaya, ariko nanone akaba atarashoboye kuba yakwegukana kino gice bitaga Gisaka. Akaba ahubwo yaraje gupfa umwaka w'igihumbi 345 apfira aho bita Bucengeri ni muri Igisaka, ubu ni mu ntara y'Uburasirazuba. Ahangaha rero akimara gupfa habayeho no kuta hiyahura umukobwa yari mushikiwe. Ayo mukobwa ari mushikiwe akaba yari umugore wa Kimenyi, akaba rero yarahise yiyahura. Uyu mukobwa akaba yaritwaga Robwa Nyiramateke. Umwami wa kabiri wayoboye ni umwami bita Kigeri Mukobanya. Uyu nguyu akaba yarayoboye umwaka w'igihumbi 379 kugeza umwaka w'igihumbi 411. Uyu nguyu Mukobanya akaba yari umuhungu wa Kirima Rugwe, hanyuma nyina akaba yaritwaga Nyirakigeri Nyarugwe. Mu gihe cy'ingoma yiwe uyu mwami akaba yarakoze igitero, akaba harabaye igitero bitaga igitero cy'Abanyoro bataka cyangwa se batera u Rwanda. Abo Banyoro ariko bakaba bari bayobowe n'uwo bita Ciwa. Iki gitero kikaba cyarateye ariko ntacyo bavuga cyegeze cyangiza ko hategeze habaho kwiba inka, gutwika imitungo ndetse no kuba hari abagiye babigwamo. Umwami wa gatatu n'uwo bita Ruganzu wa kabiri Ndori wayoboye kuvana umwaka w'igihumbi 510 kugeza umwaka w'igihumbi 543. Uyu Ndori akaba yari umuhungu wa Ndahiro Cyamatare ndetse na Nyiraruganzu Nyabacuzi. Ndori akaba yarazwi nk'umurwanyi ukomeye cyane, umuhigi ukomeye cyane, yewe n'umusizi ukomeye cyane. Akaba yarakuriye aho bita Karagwe ni muri Tanzania ubu ngubu. Akaba yarabaga kwa nyirasenge bitaga Nyabunyana. Nyuma y'imyaka 11 gusa akaba yaragarutse mu Rwanda, aho yahise yima ingoma mu gice bitaga Gasabo ni muri Ngarama. Akaba yarahise yiyita Ruganzu wa kabiri Ndori. Uyu Ruganzu akaba yarakoze ibitero bigiye bitandukanye, aho yaharaniye kwigenga ku miryango yabo itandukanye yo kwagura u Rwanda, cyangwa se mu ntambara yo kwagura u Rwanda. Uyu Ndori akaba yarafashe ibice bibiri, harimo igice cy'amajyaruguru n'igice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda. Akaba kandi yarafashe igice kiri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, byose abyigeka ku Rwanda. Akaba kandi yaratsinze cyangwa se yaregukanye n'aho bita Ijwi, ikiyaga cyangwa se ikirwa cy'Ijwi.
akaba kandi yarishe uwo bita Nzira, uyu yari umwami akaba yari umwami wo mu Bunyabungo, ariko akaba atarashoboye kwegukana Bunyabungo. Akaba kandi yarakoze ibitero byo gufata Bunyambiriri, hanyuma yica n'umuyobozi wabo bitaga Gisurere. Akaba kandi yarafashe ubuce butandukanye nk'agace bita Bwanamukari nyuma yo kwica umuyobozi waho bitaga Mpandahande. Akaba nanone yarafashe aho bita Bugwi, ndetse afata n'ubutaka bukaba bwari yarabufashe nyuma yo kwica umuyobozi waho bitaga Nyaruzi. Akaba kandi yaratsinze uwo bita Byinshi, yari umuhungu cyangwa se yari umwana wa Bamara. Akaba kandi yarafashe ndetse anica uwo bita Nyakarashi wa Zivuhe. Akaba yarakomeje kwagura ubutaka bwinshi cyangwa se ibice byinshi abegeka ku Rwanda, nyuma yo gufata aho bita Bunyabungo ndetse na Bagara. Akaba kandi yarafashe aho bita Bugoyi, Byahi ndetse na Bufumbira. Ruganzu wa kabiri Ndori akaba ari umuntu wagize uruhare mu bikorwa bitandukanye nko gukomeza icyo bita imipaka cyangwa se imbibi z'aho yayoboraga, gushyiraho icyo bita ubumwe mu baturage yari ayoboye, gushyiraho ingoma cyangwa se kurema ingoma bitaga Karinga. Iyi ngoma ikaba yari yungirijwe n'igice bita n'ingoma bita Karihejuru ndetse na Bariba. Karinga ikaba yari ingoma yarasimbuye iyo bita Rwoga. Nyuma yo gufata no kwica ise bitaga Cyamatare, akaba ndetse yarashyizeho ingabo bita Ibisumizi ndetse n'Ingandura Rugo. Ndori akaba yarapfuye mu mwaka w'1543, apfira aho bita Musaho wa Rubengera mu gihe yari arimo arwana n'abantu bo ku Kibuye. Akaba kandi yari arimo nyine agerageza kwagura ubutegetsi bwe. Umwami wa kane akaba yaritwaga Cyilima wa kabiri Rujugira. Uyu akaba yarayoboye kuva mu mwaka w'1690 kugeza mu mwaka w'1708. Rujugira akaba yari umunyembaraga cyane, ari umurwanyi w'umunyembaraga ukomeye cyane, aho yaje gutsinda uwo bita Karemera Rwaka. Akaba uyu nguyu yari se wa Yuhi wa gatatu Mpazimpaka. Hanyuma nyina akaba yari Nyiracyilima Kirongoro. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe bw'ingoma ye, u Rwanda rwari rurinzwe cyane kandi ntahashoboraga kuva imvururu. Rujugira akaba yararwanye ndetse anatsinda abashaka kumukura ku ngoma, kandi nanone akaba yaranafashe uduce dutatu ariko bita ubutaka bwa Buyenzi abukura ku Burundi, afata ubutaka bita Buganza abukura Gisaka, afata n'iyo bita Ndorwa ahekuye ku Mutara. Akaba nanone yarafashe Ndorwa nyuma yo kwica uwo bita Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Akaba nanone yarishe uwo bita Rubunda, uwo yari umushefu wo mu Ndorwa, afata nanone aho bita Musorwa Ruyodaramu cyangwa se hari ingoma y'ubwami. Akaba yarafashe ahari indi ngoma bitaga Musorwa. Akaba nanone yararemye imitwe y'ingabo ariyo bita Inyakare, Imvejuru n'Inyaruguru. Akaba ariyo yavuze ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Rujugira akaba yarapfuye, yaraje gupfa mu myaka iri hejuru cyane akuze, aho yapfiriye mu ngoro yiwe aho bita Ntora. Akaba hari hafi ya Kigali. Ahangaha akaba ariho haje kwitwa ku Gisozi.
umwami wa gatanu wo bita Yuhi wa kane Gahindiro, uyu yayoboye umwaka w'igihumbi 746 kugeza umwaka w'igihumbi 802. Gahindiro akaba yari umuhungu wa Sentabyo ndetse na nyina bitaga Nyirayuhi Nyirarutunga. Akaba yarageze ku buyobozi akiri umwana cyane, aho yari afite umwaka umwe, ariko nyina akaba ariwe yaraje ariwe wakoze mu ruhare rwiwe, cyangwa se ariwe yayoboye ubuyobozi bw'uyu muhungu wiwe, aho yarafatanyije na musaza we bita n'undi musaza we bavukanaga bitaga Rugagi. Hanyuma bakaba barashyizeho ingoma cyangwa se aho bita ibwami mu ngoro, ari aho bitaga Rubona rwa Gihara, ni hafi ya Runda. Akaba yararwanye afata igice cy'amajyepfo ya Ndorwa ndetse na Buhunde. Akaba kandi yarafashe u Rwanda Buyenzi, akaba nanone yarafashe agace bitaga Buyenzi akamaka ku Rwanda, aka gace gakuye ku Burundi. Kandi nanone mu gihe cy'ubuyobozi bwiwe habayeho inzara bitaga rukungugu. Yari inzara yari ikomeye cyane, ikaba yaratewe n'amapfa cyangwa se kubura kw'imvura, hava izuba ryinshi. Akaba yaraje gupfa ku myaka hagati ya 65 ndetse na 75. Akaba yarahambwe aho bita Kayenzi, naho bita mu gace bita Tumba. Akaba yarashyinguye mu gituro cy'abami bitiriye Yuhi. Bakunzi ba channel yacu, ngira ngo reka tube dusoreje hano ikiganiro cyacu, yanga abo nibo bami tugerageza cyangwa se twabahitiyemo kubagezaho amateka yabo bayoboye u Rwanda, cyangwa se bice bitaga u Rwanda. Niba hari icyo bikwibukije wakanda subscribe ndetse na like, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Bakozi bacu yacu mukomeze kugira ibihe byiza.